mempese bia obi beti nkoma me ni udi anase na nipa ene nipa nya bi ko bi tisa me pese me boa wa na wa besi wachi wa beka kan ho nsem pota ache me ye made a me pese obi abeku nipa na ni be ma no so na ye wi me ba area ha sei me na wo sa wo na namba nche me nti ha but me ma me ni mama lee ventures bu ma no to mother care enkwala ne ma penfo ho ne ma wo Kate wo do si Kate ya Kate house to new road wo na enye mu fie ne nice house bi na wo ye fie no me to ba bia obehu me pa because I want to scan wo de wo si Kate ya new road wo no wo de wo duru ho no mabusa se wo pe mama lee ventures ye ton kwala ne ma anase bia wo pe ra no ye madaka no bia wo bia wo de wo si Kate ya new road abusa se wo pe ra no ye madaka no bia boys ne ton man pa bo no bia be kire na me hu se wo na banche ba so no so nya won ko bi wo abu akwa ebi wo ta no so ebi wo so ame ebi wo sunya nya ade nti no amose ka me nti no era na ko ya ma hihye wa ni ma wo si ye na before mama me se me hihye na eja me fam bro mo ade uni mo yin fa aw mo ade wo ma me ho nkyere na me mo na be gina se bibio o se me obi ye nkyere o ma na se se udu ba mi na se panimu 18 koma relax na se twema na se excuse ni pa no o fi so be jan twopiri wonim se de wo yare minim aba ade oye wait see ya ni o ma na ebi egugu fom na ma me se me fa we impom bre ti unje ni o ma na o ma me ho na mate oye ba betu yo fie why oye mu wanchi oye ye wait so me see ni o ma ne wo kai me bi efi me ye wanchi me ma me adafo me o ma me na me ma me adam o ma me yaro ma me ye wu o ma me yare stroke na ye wa na ba stroke it's me bo ma me adiye me wona ho nya tin ya ye me opo me ma me sika ne na adwuma din na me pe adwuma me ye adwuma me ye brefo nti me nim fiade ye enti no me bo ma me ana oba be je say ye saade wi akwa wo say me free policeman na say me ka che mama lee no you o ma me kwa me say me ma me na ma ne ma okay dey one ma wo nsem na ye bibrebe bi se na gay si be kan ye dey one ma me dey me nya awehyewo ewu mu no kra amama t-shirt no obi oso na osi omo no ma no me me na me kan ye oso ma me atade na hyew opa ma me mpaboa e na hyew ba bi efi me to na Amsterdam sa bag we hwe ni wo se bi kuto bi okrom ha e ma me boy wo ko fa no na wakọ abrochire da me ni me passport ntrel yi bi o passport me ni me passport ntrel e bra wo fi fura ni ya som me ni me passport de a kire wo je me passport na ma kire wo me ko sende so no ano no we submit me forward ma share passport me din egum no else pokua poku na egum no wo else pokua poku wo me peke that's we enye pokua unye serious na ye de wa bo papa wan san ko stu na ye say enye pokua na ye de adi e de na na adwa ayi na egum na na adwa pokua o shara so bi odi na na adwa pokua ya ma na be sada else pokua na egum no unye serious me wa ma me si obi a wo ye wanchi sisi anya asema ge ne ka no o de yenko o tin be bia me to de ye de se pese me ko hwefi ho emwa me hu mo bo da bia wo hye socks ne slippers bag we se wo watch ne kwa boja me ya papa me hu mo bo se me hwe me nsu ame no watch nsuo no e de atua bra ne wa na de ma me wo hye sapa be to aduane de wo ka do me bia me wo hye sapa be to aduane de ayi ha bra obe me ko shop se sia skin ni me hu bra ba ne be fa me onu me ko sa ada be me ko bia me tun be bia me kwansa na mako le so ko adai me se mo na me boa o man bia no me ye nko na boa me me se man bia no pa no wa ba ada na wo pre ho sa wo be to nwum ate wo pre a wo be to nwum wo kire wo ye twoma na wo pe pre ho sa akona me de me fro bi foforo ne na ye de mpesam ne ne wa no ade a wo ye kura de se na ge si be kan ye kura wo dwa wo no dodo wo dwa asema wo kan na nsisi so me nye sure so wo mo bi ade be boa me ni serious o share obodam papa na ka megina ho na ka hu me ka me me wo sakatu se de krom ha se de no an ye de na mu me de me wachi na no na mi si we ka me nsa masia me nsa we kura na ho no ka kaja masia me gususi me koso asia anya de a meja na so no premine na me bo hwe na me firi krom ba sa me hwe ko ta na anwea wo ho me bo premine na mu
mimiti we hwe ya ademfu a wodi me ana wodi asem mo jale mo dwane yesu ye de nya esi abe kuma sefu sa John boy Wani munyam asafata Wabini wancha ani munyamu Yefria kuma mani atiye ninamu Adi wamrani asafata emam Wafruko basa ni kukwanya waswa Yesu Kristo no wano no Wawa sorry amadamana nsuchamane Eto botu tumwabwe frefita Adi shibrin pomo jabia tutu Akasa prema tompai Moja nuna mama dimi wungu Wafata emaniu Wafruku kwasa ni kukwanye waswei Yesu Kristo wanono ae Wawa sorry amadamana nsuchamane Etu obo tutima bwefre fita Adi shibrin pomo jabia tutu ae Ama prema tompai Moja nuna mama dimi wungu Wafata emanyo Yeah Me dipema Oh me dipema Uya mranyache Oh me dipema Yeah Me dipema Oh me dipema Uya mranyache Oh me dipema Point production. Oh, already you don't take on when I see you now, Emma. San so fata ye ni tonto. Why not to so? Your mouth so already. Your body won't want your summer to Yesu Kristo dini was some premo. Once some pobre body because they must entre. Una dance jebia ni udimo. Nankaya wo chachado Nankaya nyina ya toto wasanten Nakobon sama tu yabasa komwe Wotuti ya kuwa minamu Nachiprimbu samjefri wa wasamwa Esanse wukwa wa wano safwetino Amabon sama buwani kukune nkaka Wakapusu ama nkwapaka ni minimu Wayese mumbi ya masoda yewoni ya sitrei Eside waya mami dosu Evadie ya baba wa kopi amane sawu ya de bema oh oh de bema yeah de bema oh oh yeah manete oh de bema ya famano de bema yeso de bema wasa upenda wasa utonto oh de bema ya fampeja mane Mede be mawo wona wa wuragina coach ya mansachi ama wantimi akasa woni bremo wa woni mirikisi ayetumi no emfoti ya woni sine so remprintwa pobrodo popompo fufa konte bu no domti ya bakin kan yinshire ne de mawo mede be mawo akromi ni pega nyina sema ya fane mrani amano what somebody santo Bobu so di bema waradi Na kwabra so se wo di bema Efisa wa ye bi ama Wa ye mrani echa Mama ya fama no Ya fama no Ya fani tutu peka mando Free woman ye nyina Ne fani nasi nyina mando Wasn't to wasn't petrol. Oh, I know my way, I'm mom. Never found him running a money.
Wasamrani Satoto